Yabona nje leyo ukuthi chorus leader labama lapha phambili. Yabona labantu bama lapha phambili sibiza worship team. Into out la. Into nje out leyo engekho nje embhalweni. Sithi ke iphasika asiligubi. Because zonke lezi zinto ezikhulunywa la asikwazi ukuzenza namhlanje. Ake ngikwenzele nje isibonelo esilulu. Kuthiwa endlini zenu kungabikho okunemvubelo. Kodwa mabeya ephasikeni njengoba bezothi bayiphasikeni bazobe bephethe amakhekhe. Yabo. Bazobe bephethe amakhekhe and then futhi izobe ingekho lento okukhulunywa ngayo la. Okay, iphasika lethu lihlatshiwe lingubani? ElinguKristu. Iphasika lethu Kristu. Othi ngikusize Mthiya. Hayi no ungangisizi. Othi mhlawumbe ngicacisa nje lapha namakhulunywa ngokuthi nelethu iphasika lihlatshiwe nguKristu akukhulunywa ngephasika leli. Isidlo senkosi sidliwa nini? Uhlanganisa isidlo senkosi nephasika. We talk about Passover. Yes. Yeah, we talk about Passover. The context ka chapter 5. Let's do justice. Let's go to the scripture. Isidlo sidla kangaki? Njalo thina siyisidla anytime. Yes. Isidlo nisidla kangaki? Ayi1 ngeviki Sunday. Why kayi1? Ithi kwathi sesibuthene ngosuku lokuqala lweviki ukuba lokuqala kweviki. Okay. Wempostoli ukuthi sisidla njalo. Yeah. Mangithi sidla njalo mahlangene. Ngakwazi ukuyihlala nesidlo nje endlini nje ngiyidlele ngaphandle ukuthi ngihlanganyele. Isidlo. Ngakwazi. Bengithi ngifuna ukubuza umbatha lo mbuzo angithi uthi basidla njalo. For the next day. Njalo masihlangene. Yabo. No problem. Uyiphosa kini. Angithi ngathi sisidla